Ash. Usimomoza lo bafethu ubhekene noMaskandi ubhekene wensizwa. Cha bafethu ngithi ake ngichaze lento ebengilo ngikhuluma ngayo. Bafethu ngendaba kaMaskandi FC. Ibhola elalikade likhreathwe uKhuzani ngokuhlangana ke noBig Zulu. Into emnandi yayenziwela umphakathi futhi yenziwela nathi kuMaskandi. So bafethu uyafaka i-team. Angithunywanga umuntu ukuthi ngenze lento ingoba ngiyalithanda iqiniso futhi ngiyathanda ukuthi lento ilungiseke ngeqiniso. Angizili ukuzohlambalaza abantu, angizili ukuzokwehlisa isithunzi somuntu, angizili ukuzobhidliza ibrand yomuntu. But sizolungisa la ngoba nabo labantu enibabona la esithombeni kufanele ukuthi sixolelane sonke bexolise ngokusemthethweni uKhuzani nasethimini ngoba fanele bebuyele kwiroom yeteam la sasikhona sine group lapha eyagcina ibhidlika nayo fanele sibuyele khona kuxolelwane kubuyelwe ebholeni ngoba umuntu encane nokwazi siyabathanda bayadlala futhi kumnandi mabe khona. So sammosha uKhuzani changing room kukhona noBaba Zuma wathola esethukeka esedeleleka ehlelwa na isithunzi njoba enebrand engaka nje ngicabanga ukuthi asikuqaphelanga lokho so sizoxolisa ke kuyena kodwa ke abantu abadelela kakhulu kwadlulela ngenxa yokucasuka nabo babecasukile sihlukene ke ngokucasuka uthi encane uyena akagcina eseshaya amagama angemahle kuKhuzani nagcina emehlisa isithunzi phambi kwethu so siyadinga ukuthi axolise uKhuzani siqhubeke abuye siqhubeke neteam wagcina emthuka uKhuzani ngenhlamba ezibhlungu bafethu so siyacela bafethu ukuthi ningamdikili iphutha liyenzeka lixoshwa libhekile naye siyafisa ukuthi axolise but hayi ukuthi behambe bese sithola sebeyazwana noKhuzani siyababona but abaxolisile kwiroom yethu yeMaskandi FC la ukonakala khona thina sisasele ngalezo nhlamba lezo ezingaayiniwe so siyabadinga ukuthi bebuye sixoxe kuxolelwane so ingena in public nje ingoba yahlula sisodwa ngazama ukuthi sikhulume sisodwa bawofakazi yimina engazama uKhuzani esephumile ngathi asikhulumeni madoda nixolise ukuxolisa uKhuzani hayi impi yavele bavele bagibela intaba bakhwela intaba bathi team ngathi mina niyazi le team kaKhuzani bathi bona kuyona team kaKhuzani le team sizoyiqhuba thina sikubonisa ukuthi team akuyona kaKhuzani ngathi hayibo ngathi ngiyakhuza kwathi wofuna ukuphuma akaphume ila ngagcina ngiphuma ke nami khona ngazama kodwa ke wangifakazela usomntwana ngoba usomntwana abafethu lo ocula ojikelele G uyindoda leyabhuti uyakwazi ukubhekana nezimo umuntu nje ongamthemba makunesimo esithile o mhlambe makuphansi kwesihlahla kuxoxa amadoda uyindoda impela unamagama akhayo wazama ke naye not ngoba efavor mina but ingoba wayebona ukuthi lento yathi ngokulungiswa kwasho ukuthi abafethu ke bacasuke kakhulu kwaxatshanwa ke sagcina sixabana nami nokwazi sathukana ngifisa ukuthi kubuyelwane kuxolelwane bafethu so kwaba nzima kakhulu noNjoko wagcine thimseleka ngamathe khona lapha echanging room ngoba niyabazi ukufana ukuthi manje masexatshana vele iyenzeka leyo nto leyo sikhule ngayo ukuthi umuntu masenixabana nibanga ubufana uyamenza into omenza yona or umthimsela ngamathe umuntu nomuntu wenza lento esimfikelele but ke into encane siyakufisa ukuthi axolise konke lokho umfowethu mina into encane ngafika ngaye kuleli bhola uyena akangifaka njengoba ningibone eteamini ngangifaka uyena ngoba uyena akatshela uKhuzani ukuthi uSimomoza ngimbone edlala ibhola elimnandi ake nimbi ake ngize naye nimbone nangampela kwabanjalo uKhuzani bathi angize ngangena angifihli mina ngangena ngaye kuMaskandi FC but manje uma sekonakala futhi kufanele ukuthi ke
sikhulume. Ngifuna nizwe kahle, ngazama ukukhuluma nabo. Ningangibuza ukuthi mhlambe kungani ngizokhuluma la, ngoba kufanele ngabe ngikhuluma nabo. Ngazama ngahluleka, bawofakazi. Ngagcina mina ngidelelwa ukwazi tsele. So liqoshwa libhekile-ke bafowethu, okonwe ngomlomo kulungiswa ngomlomo. Siyafisa ukuthi-ke uKhuzani abuye ethimini, asiqhubeke nethimu sidlale bafowethu, ngoba yinto yabantu leyana, yayiyinhle, ine-support. No-SABC esesondela bafowethu. Ngiyashweleza kuKhuzani, ngiyashweleza phambi kwenu. Into encane ngiyacela ukuthi uzehlisa, asibulali ibrand yakho, kwazi asibulali ibrand yakho. Sifisa uxolo kuxolelwane. Njengoba ngiyibika lana nje, ngifuna umphakathi wazi ukuthi ibhola lamiswa yini, so hayi ngoba ngibhidliza ibrand yomuntu. So ke bafowethu, lokho ke ngikhuluma, ngifisa ukuthi isimo sibuyele esimweni bafowethu, kuxolelwane, kuthelelwane amanzi. Ningabadikili laba amaphutha ayenzeka, kuukuthi lento sikhuluma nje, sifuna ukuyenza ngeqiniso. Amaphutha ayenzeka, abaxolelwe babexolisa, ngoba inkinga izoba sekutheni bayaxolisa nibona. So bafowethu, angichathi umuntu lana, angimoshi igama la muntu. Ngiyacela bafowethu ukuthi nisilekelele ekuthenini lento ilamleke, sibuyele ebholeni. Ngiyazi ukuthi ibhola nalithanda, elalikade livuswe uKhuzani, sicela liqhube ibhola lakhe, ngoba i-team eyakhe, eyethu, kodwa uyena i-founder. Lokho ngeke size sikubalekele, yabona. So nanokuthi-ke, so omaskandi, kuyadinga ukuthi ilevel yomuntu uyazi ukuthi leya muntu angilingani naye, asilingani noKhuzani, ukwiposition yakhe esingeke futhi simphikise kuyona. Ngoba uma ngathi uphikisana neposition yakhe, kusho ukuthi uzogcina ukuthi uyakuthakatha, ugcina ushiye ethimini, uthi hayi leya muntu uyasithakatha, uyasithwebula, ugcina uphume ethimini, uqamba amanga, uney'nkinga zakho zakini la usuka khona, uzoqambela umuntu ophumelelayo uthi uyathakatha. Ayikho lonto leyo bafowethu, ayikho, yabo. Siyacela-ke Khuzani mfowethu ukuthi wehlise umoya, lezi inkulumo ziyithola indawo enhlizweni yakho. Siyacela Gawosi mfowethu, usibuyisele i-team. La madoda axolisa ngokusemthethweni, hayi ukuthi agugumbe eye kuwena yokusupporta kwezinye izinto, but eshiye erumini yethu kubolile. Sizama ukulungisa lokho. Niyangazi ukuthi angizwani nesimo esibhedayo, hayi ngoba ngikhefuza indaba zabantu, hayi ngoba ngingenasifuba. Ngiyazi abantu abanye bacatha nginesifuba, but ngilungisa into ngeqiniso, njengoba ngayalungisa indaba kaMdumazi noThuthani. Ithe mayilunga futhi ukuthi uMdumazi wavele nje wayaphezulu kakhulu, nembona into zakhe ziyaphezulu nje, zivulekile, kodwa zayivalekile lesikhathi bengakazwani noThuthani. So ngiyazama ukulungisa izimo. noShwi noMtekhala ngayingenela indaba yakhe, mina uShwi noMtekhala uzicishe ngabheda. So noma ke kungabanga official okwami nabo, but la ngeke ngathinta khona kuvamise ukuthi kulunge manga abantu bengazwene. So uShwi noMtekhala ke naba siyababona bayabuyelana bafowethu. Ingilosi yami ngiyayibonga ngoba bengilunga ukuthandazela lokho, noma ke bebenolaka ke ngizama ukuthi ngikhulume nabo, benolaka especially uShwi ngoba ubeba bevuka, but yalunga into yabo. So angikho ke lapho bengenza example bafowethu. Sicela ukuthi nisilekelele nabaseduzana noKhuzani. uKhuzani ke mina hayi ukuthi ngiyafonelana naye ukuthi hayi sengithunyiwe, angifonelani noKhuzani, nginawo amanamba akhe, naye unawo wami, but hayi ukuthi siyaxoxa. Ningacabanga ukuthi ngithunyiwe, angithunywe umuntu. Lento ngizenzele mina ngoba ngifuna ukuthi ilunge, siqhubeke nebhola. Liyisport kuthina, lisihluza imiqondo, njengoba belungu bathi emafemini akube nebhola, kube nesport. Umuntu engasithikhe entweni eyodwa ukuthi ngiyasebenza, akube nesport. Ezikolweni kuyenziwa kunesport, ezikolweni kwenziwa ingqondo ukuthi imithambo le iluleke, namamasela omzimba
eluleke khona uzokwazi ukusebenza into ecacile. So nathi kumaskandi sivumelene ngesport sethu esenziwa uKhuzani. So bafethu ilokho bengifuna ukucacisa ukuthi Tencane mfethu siyakucela mfethu angichayi kodwa nje ke mfethu isize yafika emphakathini ngoba yasihlula ingakho isize yahamba yafika la yahlula thina nakho elintaba ngithi asiyilungiseni ninokwazi kwazi insela mfowethu asikhuleni madoda ungabe umuntu ongakhuzeki mawumfana nje ufuna ukukhuzeke ungathi wena njalo uhlezi uright uyalwa ugibela intaba no mawukhuzwa khuzeka nje usungasilona igwala mangabe ukhuzeka awulona igwala but uyiqhawe. So ke bafethu kwesinye isikhathi kuyafuna ube yigwala iqhawe liyiqhawe ngokuthi libuye libe yigwala kwezinye izinto. So yilokho nje bafethu bengithi ngikuthule namhlanje njoba inkulumo iqalwe yimina. Yilokho ke Khuzani mfethu siyacela nino njoko siyacela bafethu ukuthi nimxolele uNtencane uma exolisa ezoxolisa benokwazi insela omunye kungelovi ngeke ngimbale kakhulu yena ngoba wayeyikhakhasi nje kodwa kabanganazi inkulumo ezimbi wayeyikhakhasi nje edonseka ngeke ngimbale kakhulu yena. So ke bafethu siyacela ilokho nje bengithi ngikhulume namhlanje sidluleni kule nkulumo siyacela kwababhlungu kakhulu e-changing room kuze kuphume namagama angazi cishe ngalibiza igama le inhlamba nje bafethu ngeke ngisho bafethu inhlamba yesitho sangaphansi. So ke bafethu siyacela ukuthi kuxolelana kuthelelana amanzi ikhumelana umlotha ilokho nje bengithi ngikubeke namhlanje. Ngiyabonga bafethu.